Vjeronauka, to je prava nauka. Govori Gospode, sluga tvoj te sluša. Dragi drugari, iako ne možemo da idemo na vjeronauku, vjeronauka dolazi nama, u naše domove. Tebe, samo tebe, žena mu je duša. Zato pratite nastavu na internetu, gledajte časove koje su za vas pripremili vaši sveštenici i vjeroučitelji. Slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Vjeronauka u kući. Vjeronauka u kući. Bog i dobroveče, draga djeco, dragi roditelji koji ste možda odlučili da sa svojim mališanima otpratite još jedan čas vjeronauke za djecu. Dobrodošli u treći po redu online čas koji će se ovog puta na našem malom putovanju do Golgote baviti velikom nedeljom, odnosno posljednjom nedeljom koju je Hristos proživio uoči svog stradanja, ali i slavnog vaskrsenja. Na samom početku ovog časa, prije nego što se pozabavimo ovim zaista važnim i sadržajnim pričama, pročitat ćemo molitvu Oče naš. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Svaki dan strasne sedmice, draga djeco, ima neku svoju veoma važnu i lijepu pouku koju možemo saznati kroz naše bogosluženje, kroz one odjeljke koje je crkva odredila da se čitaju iz Svetog Evanđelja, koje je smatrala da su značajne za nas u toku pripreme za praznik Vaskrsenja. Tako mnoge lijepe evanđelske priče sadržane su u bogosluženju Velikog ponedeljka i Velikog utorka. Na Veliku srijedu prisjetit ćemo se onih strašnih događaja koji su vezani za izdaju Gospoda Isusa Hrista od strane jednog od njegovih najbližih učenika, jednog od 12 apostola, Jude Iskariotskog. U spomen na tu srijedu mi i postimo skoro svake srijede u toku godine. Veliki četvrtak spomen je na tajnu večeru, onu prvu liturgiju koju je Hristos služio sa svojim učenicima, kada ih je naučio da u spomen na njega razlome sveti hleb koji će molitvom i prisilaskom Svetog Duha postati samo tijelo Gospoda Isusa Hrista i da popiju iz tog pehara vina koji će također silom Duha Svetoga postati krv Gospodnja. Tim pričešćem mi ćemo se zapravo na najbliži mogući način sjediniti sa našim Gospodom Isusom. Velikog petka sjećamo se njegovog strašnog stradanja, kada je od neprijatelja Božih, ali možemo slobodno reći od neprijatelja čovječih, osuđen na najtežu moguću kaznu, na kaznu smrti, i to razapinjanjem na krst. Velika subota spomen je boravka Gospoda Isusa Hrista u svijetu mrtvih sa svima preminulima u prošlosti i prilika da se podsjetimo i naših predaka, prijatelja, svih onih koji su zaslužni što mi danas uopšte, naravno uz Božji blagoslov, postojimo ovdje na zemlji. Pa ćemo započeti priču o Velikom ponedeljku, podsjetivši se jedne od evanđelskih pripovijesti na koje nas crkva upućuje u toku ovog posta. To je pripovijest o suvoj smokvi koju nam donosi sveti apostol i evanđelist Marko, pa će naša draga koleginica i također vjeroučiteljica Tijana Lekić pročitati ovaj evanđelski odjeljak za vas. I sutradan kad iziđoše iz Vitanije ogladnje i vidjevši izdaleka smokvu s lišćem, dođe ne bi li što našao na njoj, i došavši njoj ništa ne nađe osim lišća, jer još ne bijaše vrijeme smokava. I progovorivši Isus reče joj: od sada niko ne jeo sa tebe roda do vijeka. I slušah učenici njegovi. A ujutru prolazeći vidješe smokvu gdje se osušila iz korijena. I opomenuši se Petar reče mu: učitelju, gle, smokva što si je prokleo osušila se.
Dakle, draga djeco, evo čuli smo ovaj predivan evanđelski odjeljak koji nam donosi sveti apostol i evanđelist Marko, jedan od četvorica evanđelista, od četvorice Hristovih učenika koji su nam zapisali tačnu priču o njegovom životu, poukama, stradanju i vaskrsenju. Šta smo zapravo naučili iz ove priče? Evo možemo vidjeti ovu predivnu fresku koja nam dolazi iz manastira Visoki Dečani. U ovoj priči zapravo smo naučili da je Gospod Isus Hristos na primjeru ove smokve pokazao kako možemo završiti svi mi koji smo pobožni, koji idemo u crkvu, ali nemamo one suštinske plodove tog odlaska u crkvu. Mi smo slični ovoj smokvi. Imamo to lišće koje zapravo predstavlja naš izgled pobožnosti, kao što je to lišće davalo toj smokli izgled plodnosti. Međutim, kako na njenim granama nije bilo ploda, tako nas Gospod upozorava da ukoliko mi, iako pobožni, nemamo tih plodova vjere, nećemo dobiti Božji blagoslov, već suprotno od toga. A koji su to plodovi pobožnosti na koje nam ukazuje Gospod Isus Hristos? Pa to su prije svega dobra djela i sve te vrline kojima treba da se odlikujemo. Apostol Jakov u svojoj poslanici ovo je predivno formulisao riječima: kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela. I naravno, mi ništa sad nismo otkrili novo vama, draga djeco, svi znamo da treba činiti dobra djela. To su dobra djela da budemo poslušni prema starijima, da završavamo naše obaveze u školi, da pomognemo nekome ko je slabiji ili ko se nalazi u teškoj situaciji, da redovno odlazimo u crkvu. Međutim, kako smo slabiji i kako to, iako znamo, često ne činimo, mi zapravo kažemo sutra ćemo, lako ćemo, ima vremena kad ćemo se time pozabaviti, kako često radi naš omiljeni lik iz crtača Homer Simpson. Sljedeća priča koja nam dolazi na Veliki utorak upravo ima za cilj to, da nam kaže kad je pravo vrijeme da počnemo sa vršenjem dobrih djela. Pa ćemo opet zamoliti vjeroučiteljicu Tijanu da nam pročita i ovaj evanđelski odjeljak. Tada će biti carstvo nebesko kao 10 djevojaka koje uzeše svjetiljke svoje i izađoše u sretanje ženiku. A 5 njih bijahu mudre i 5 lude. Jer lude, uzevši svjetiljke svoje, ne uzeše sa sobom ulja. A budući da ženik odocni, zadrijemaše sve i pospaše. A u ponoći stade vika: evo ženik dolazi, izlazite mu u sretanje. Tada ustadoše sve djevojke one i ukrasiše svjetiljke svoje. A lude rekoše mudrima: dajte nam od ulja vašega, jer se naše svjetiljke gase. A mudre odgovoriše govoreći: da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje idite prodavcima i kupite sebi. A kad one otidoše da kupe, dođe ženik i spremne uđoše s njim na svadbu i zatvoriše se vrata. A poslije dođoše i one druge djevojke govoreći: gospodaru, gospodaru, otvori nam. A on odgovarajući reče im: zaista vam kažem, ne poznajem vas. Stražite dakle, jer ne znate dana ni časa u koji će Sin čovječiji doći. Čuli smo, draga djeca, ovu predivnu pripovijest, priču koju nam donosi sveti apostol i evanđelist Matej, priču koju često nazivamo i poznajemo pod imenom priča o 10 djevojaka. 5 djevojaka daju primjer koji treba da podražavamo, 5 koji ne. Zasigurno onih 5 pametnih djevojaka uče nas da ne treba da odlažemo sakupljanje naših dobrih djela, naših svetih vrlina ili ulja, kako se kaže u ovoj priči. Kao hrišćani moramo biti spremni da svakog trenutka damo odgovor Gospodu ukoliko nas pita jesmo li učinili sve što je do nas kako bismo pomogli našim bližnjima i pokazali našu ljubav prema njima, ali i prema Bogu koji se nalazi na nebesima. I koliko god da nam se čini, imamo vremena. Pomoći ćemo baki, pomoći ćemo prijatelju, pomoći ćemo drugu, ali ne danas nego sjutra. Ova priča nas podsjeća da treba da dobra djela činimo odmah i sada. Zapravo bogosluženja ponedjeljka i utorka mi kao djeca mogli bismo shvatiti kao jednu predivnu pouku. Da trebamo činiti dobra djela i da nikada ne odlažemo početak vršenja tih dobrih djela i sakupljanja u sebi tog nebeskog blaga koje nam nikako ne može propasti.
Nakon ovih predivnih poruka koje smo saznali iz bogosluženja Velikog ponedeljka i Velikog utorka, saznaćemo šta se to sve dogodilo uoči i na sam dan Velike srijede. To je spomen na miropomazanje u Vitaniji, također jedan od zanimljivih biblijskih događaja koji imaju duboku pouku i za nas, pa čujemo šta nam o toj priči kaže sveti apostol Matej. A kad Isus bješe u Vitaniji u kući Simona Gubavoga, pristupi mu žena sa alavastrovom posudom mirisa skupocjenoga i izli na glavu njegovu kada sjeđaše za trpezom. A kad ovo vidješe učenici njegovi, negodovaše govoreći: čemu ova šteta? Jer se mogaše ovaj miris prodati skupo i dati siromasima. A razumjevši, Isus reče im: što ometate ženu, ona učini dobro djelo na meni, jer siromahe imate svagda sa sobom, a mene nemate svagda. I ona, izlivši miris ovaj na tijelo moje, učini to za moj pogreb. Ovaj predivan događaj koji nam donosi apostol Matej uče nas da ne klonemo duhom čak i onda kada smo pogriješili. Ja sigurno da ćemo pogriješiti. Svi smo ljudi, svi smo slabi, svi smo skloni da napravimo grijeh, da napravimo grešku kako u odnosu sa Bogom, tako i u odnosu sa našim bližnjima. Međutim, naš Bog, najveći čovjekoljubac koji je i stvorio čovjeka ni iz čega, iz svoje velike ljubavi, zasigurno da ima mjesta u svom srcu za nas i onda kada pogriješimo. Sve što je potrebno jeste da mi u svom srcu, onda kada griješimo, pronađemo mjesta za Boga. A to ćemo učiniti ukoliko prinesemo Bogu najljepši dar koji možemo prinijeti i njemu, a i najveće dobro koje možemo učiniti sebe, a to je pokajanje. Pokajanje zapravo predstavlja jedan potpuni preokret u životu čovjeka. Kao da se vozimo jednom stranom ulice, a onda odlučimo da pređemo u suprotnu traku i da nastavimo put u potpuno suprotnom pravcu. Nije dovoljno samo da kažemo, eto, pogriješio sam, žao mi. Treba da pokažemo da želimo da promijenimo naš kompletan život i da želimo da zaokrenemo pravac našeg života u pravcu carstva nebeskoga. Kada vjerujemo u Boga i kada vjerujemo u njegovu ogromnu ljubav, ne treba da očajavamo niti da budemo tužni kada učinimo neki grijeh. Odnosno, ne treba da smatramo da nam Bog neće oprostiti taj grijeh jer eto mi smo neki veliki grešnici. Bog nas voli mnogo više nego što smo mi spremni i što možemo da pogriješimo i zato da uvijek znamo da nas Božja ruka i Božji zagrljaj čeka kada god odlučimo da mu se vratimo. Jedan od ljudi koji to nije znao jeste jedan od 12 apostola koji se ugrišio, strašno ugrišio u Gospoda Isusa Hrista i koji ga je prodao prvosveštenicima i izdao za 30 srebrnaka. To je njegov učenik Juda i sada ćemo čuti kratak isječak o tome kako je izgledalo to Judino izdajstvo. Tada jedan od 12 po imenu Juda Iskariotski otide prvosveštenicima i reče: šta ćete mi dati i ja ću vam ga izdati. A oni mu položiše 30 srebrnika i od tada tražiše zgodno vrijeme da ga izda. Judina izdaja, draga djeco, je jedan od najvećih udaraca i najnižih tačaka koje je čovjek dosegao u svom odnosu sa Bogom. Vidjevši kako je Hristos oprostio ovoj ženi, kako je njene grijehe izbrisao kao gumicom, Juda se ispunio mržnjom i zavišću prema Gospodu i otišao kod prvosveštenika sa namjerom da izda ovog Sina Božjeg i pravednika. On je to učinio za novac, za neku smiješnu svotu, 30 srebrnika, izdao je samog Sina Božjeg, samog Boga koji je postao čovjek i koji je došao u ovaj svijet radi nas ljudi kako bi nam pomogao da mi pronađemo pravi put do carstva nebeskog. Međutim, kasnije ćemo u priči saznati da Juda, iako je pogriješio, iako je shvatio da je pogriješio, on nije poput ove žene iz priče prinio pokajanje Gospodu, promijenio svoj način života. Gospod bi čak i tako strašan i težak grijeh kao što je izdaja Sina Božjeg oprostio, da je Juda prinio pravo pokajanje. Međutim, on, iako mu je bilo žao, zaboravio je na ljubav i na milost Božju i izvršio još teži grijeh
i samim tim nije prinio Bogu to pokajanje koje Gospod od nas čeka do samog posljednjeg momenta. Dakle, kada govorimo o velikoj srijedi za nas djecu, veoma je važno da se sjetimo da je velika srijeda opomena za nas, da kada griješimo, ne očajavamo, ne mislimo da je naš grijeh veći od Božje ljubavi, već da se sjetimo da ukoliko se iskreno pokajemo, Gospod će nas primiti u svoj zagrljaj, baš kao što je to činio na mnogo primjera, kako u Starom, tako i u Novom Zavjetu i kroz čitavu istoriju crkve. Našu priču, draga djeco, nastavljamo sa spomenom na Veliki četvrtak, jedan od najznačajnijih dana u istoriji ljudskog roda. Tada smo svi skupa ljubavlju Hristovom dobili najznačajniju stvar pod kapom nebeskom. Dobili priliku i mogućnost da se susretnemo sa živim Bogom, da ga primimo u sebe kroz svetu tajnu pričešća i učestvujemo u nebozemnoj liturgiji. To se dogodilo na čuveni jevrejski praznik Paske, kada je Hristos okupio svoje učenike, sa njima podijelio tu paskalnu prazničnu večeru i na kraju nje izgovorio čuvene riječi. Kad jeđahu, uze Isus hljeb i blagoslovivši prelomi ga i davaše učenicima i reče: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. I uze čašu i zablagodarivši dade im govoreći: pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novoga zavjeta koja se proliva za mnoge radi otpuštenja grehova. Hristos nas i danas sve poziva na tajnu večeru. Apostol Jovan je u svom evanđelju kratko iznio Hristovo učenje o neophodnosti pričešćivanja tijelom i krvlju njegovom, pa ćemo sad da ponovo odvojiti malo vremena i čuti dio iz evanđelja, ovog puta po Jovanu, koji govori o značaju pričešća za život hrišćana. Ako ne jedete tijela Sina čovječijega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Koji jede moje tijelo i pije moju krv, u meni prebiva i ja u njemu. Kao što me posla živi Otac i ja živim Oca radi, i koji jede mene, on će živjeti mene radi. Koji jede hljeb ovaj, živjet će vavijek. Jedna od glavnih pouka ovog praznika, naročito za nas mlađe, jeste da zapamtimo da smo pravi hrišćani ukoliko se redovno i istinski pričešćujemo sa samim Gospodom Isusom Hristom, ukoliko primamo njegovo tijelo i njegovu krv u svetoj liturgiji i redovno odlazimo na nedeljna i praznična bogosluženja. Stigli smo do Velikog petka, najtužnijeg dana u ljudskoj istoriji koja je prepuna najrazličitijih padova, grehova, ratova, zločina, međusobnih zala. Međutim, ovog dana čovjek je došao do svog dna. Odlučio je da grešan čovjek sudi bezgrešnom Bogu, spasitelju i stvoritelju čitavog svijeta. Ovaj dan nazivamo najtužnijim danom u istoriji, a on je započeo neposredno nakon tajne večere. Gospod Isus Hristos je, kako bilježi apostol i evanđelist Jovan, često znao da ode u Gecimanski vrt i da se moli, da razgovara sa Bogom Ocem. Tako je učinio ovog puta, molio je kroz bol svog nebeskog Oca da mu da snage da izdrži sva iskušenja koja će uslijediti, iskušenja stradanja, bijenja, smrti, boravka u grobu, ali i slavnog i pobjedonosnog vaskrsenja. Gospod Isus Hristos molio se Bogu kada se u tom vrtu pojavio jedan od 12 njegovih učenika, Juda Iskariotski, koji je poveo jednu grupu stražara hramovnih i rimskih vojnika koji su imali za cilj da uhapse Hrista. Nakon kraćeg pokušaja njegovih učenika da ga odbrane, tačnije apostola Petra, Gospod Isus Hristos ga je prekorio i dobrovoljno se predao na stradanje. Potom je Isus odveden kod jednog od sveštenika, Ane, koji je bio tast tadašnjeg glavnog sveštenika, prvosveštenika Kajafe, i koji ga je nakon kraćeg ispitivanja poslao upravo kod glavnog sveštenika Kajafe. Tada je Hristu suđeno, izvođeni su mnogi lažni svjedoci, međutim nijedan od njih nije mogao da da valjan razlog zbog čega je to Sin Božji kriv. Šta je to uradio, osim što je spašavao bolesne, iscjeljivao hrome, vraćao vid slijepima, čak i mrtve vaskrsavao, a ni jedan jedini grijeh na sebi nije imao. Međutim, lažni svjedoci, a i unaprijed donešena presuda od strane prvosveštenika Kajafe glasila je stravično: osudite ga na smrt.
Međutim, znamo svi, draga djeco, da rimski okupatori u to vrijeme nisu dozvoljavali judejskim sveštenicima i lokalnim vlastima da sami donose smrtne presude. Svaka tako teška presuda morala je biti potvrđena od rimskog namjesnika koji je u to vrijeme bio Pontije Pilat. Zato su Hrista odveli kod tog rimskog namjesnika koji je kroz 2 razgovora sa njim zapravo utvrdio ono što je svakom zdravorazumskom čovjeku bilo jasno. Da Gospod Isus Hristos na sebi nije imao nikakve krivice. On je, kako se kaže u Evanđelju, nastojao da ga oslobodi. Međutim, nije imao dovoljno snage, niti ljudske časti i poštenja da stane u zaštitu nevinoga i slabijega ispred mase, odnosno rulje koja traži njegovo pogubljenje. Oni su vikali raspni ga, tražili najtežu moguću smrtnu. Pontije Pilat, bojeći se za svoju vlast, simbolički je oprao ruke i na taj način stavio do znanja svojim podanicima da se on ne protivi tome da ga oni raspnu i nakon teških batina i zala koja su činjeno Hristu, podlosti, ponižavanja, natjerali su ga da ponese svoj krst do Golgote na mjestu na kome će on biti razapet. To mjesto Golgota, mjesto stradanja, bilo je već ranije povezano sa prvim čovjekom za koga se kaže da je tu počivao Adamom i koga će kasnije Hristos sresti u svijetu mrtvih. Pljunuvši na njega, uzeše trsku i biše ga po glavi. I kad mu se narugoše, svukoše s njega ogrtač i obukoše ga u haljine njegove i povedoše ga da ga raspnu. I izlazeći nađoše čovjeka iz Kirine po imenu Simona i natjeraše ga da mu ponese krst. I došavši na mjesto koje se zove Golgota, to jest mjesto lobanje, dadoše mu da pije ocat pomiješan sa žuči i okusivši nehtje da pije. A kad ga razapeše, podiliše haljine njegove, bacivši kosku. Tog strašnog velikog petka Gospod Isus Hristos razapet je na krstu. On je razapet ujutro, a svoje posljednje riječi izgovorio je negdje oko 3 sata popodne. Zajedno sa njim razapeta su i 2 razbojnika, 2 čovjeka koja su po zemaljskim sudovima i zaslužila takvu kaznu. Čitav svoj vijek proveli su pljačkajući, ubijajući druge i sada kada ih je stigla ruka pravde, oni su kažnjeni na najstrašniji mogući način. Međutim, ta 2 razbojnika, iako sličnih dijela zbog kojih su osuđeni, imali su potpuno različite poglede na Isusa Hrista i na sam život. Onaj koji je razapet sa Hristove lijeve strane, posljednje časove svog života odlučio da provede tako što će se podrugivati Hristu. Ajde, Sine Božji, govorio je on, ukoliko si tako moćan i snažan, pomozi sebi da vidimo da si takav. On je odlučio da posljednje trenutke svog života kroz bol i patnju provede tako što se podrugivao Sinu Božjem. Drugi, sa desne strane, pred sam kraj svog života, shvatio je sav promašaj njegovog grijeha i odlučio da upravo traži oproštaj od onoga koji mu oproštaj jedini može dati. On je rekao Gospodu Isusu Hristu da ga pomene u carstvu njegovom, prekorivši ovog razbojnika sa lijeve strane, rekavši mu da se ruga potpuno nevinom čovjeku. Hristos je to njegovo pokajanje primio i time nam pokazao još jednu, možda i najznačajniju stvar, da pokajanje nikada ne može doći kasno. Da čak i ukoliko se iskreno pokajemo pred sam kraj svog života, to pokajanje nije zakasnelo, već će ga Bog primiti. I to ne samo primiti, već mu je Hristos rekao da će on već tog istog dana prvi ući u raj. Zato mi često u našim hramovima, kada se slika carstvo nebesko na ikoni ili fresci, jedan od ljudi koji se nalaze najbliže Hristu upravo je taj razbojnik koji pored sebe drži i krst. Skoro svi Hristovi učenici napustili su svog spasitelja u ovim trenucima, bojeći se za svoj život. Gledali su bezbrojna čuda, čuli su kako vaskrsava mrtve, vidjeli su kako podiže hrome, kako daje vid slijepima, međutim i sami nisu imali snage da u sebi povjeruju da će Gospod Isus Hristos vaskrsnuti kao što im je rekao i kao što je i sam predvidio. Sve ove muke Hristos prolazi
da bi pomogao ljudima, da bi učinio da i on kao Sin Božji i kao naš stvoritelj prođe sa nama sve ono što i mi prolazimo. Od rođenja, od majke, pa kroz odrastanje, život, vaspitavanje, sve probleme sa kojima mi prolazimo, pa čak i onaj najveći problem. Bol, stradanje i smrt. Takav Bog zaista je dostojan čovjeka, jer kakav je to Bog koji neće da prođe sve ono što prolaze ona bića koje on tako beskrajno voli i koje stvara. Oko podneva tog dana nastupilo je strašno zamračenje, odnosno pomračenje sunca. Kaže se u Svetom Evanđelju da je to pomračenje trajalo gotovo 3 sata kada je Gospod Isus Hristos i ispustio svoju dušu Bogu Otcu. Kada je stradao i rekao one njegove posljednje riječi, svrši se, misleći na njegovo cjelokupno djelo spasenja, Gospod Isus Hristos pokazao nam je još jednu važnu stvar. Njegova ljubav prema svim ljudima bila je tolika da je on bio spreman da žrtvuje i sam sebe za sve ljude. Šta to znači u našem životu? To znači da ukoliko i mi volimo nekoga, treba da budemo spremni da ne budemo sa njim samo onda kada nam je lijepo, da se družimo sa nekim prijateljem samo onda kada je prijatno, već da budemo spremni da budemo sa njim i onda kada nije tako, da se žrtvujemo za njega i da iz ljubavi prema njemu prođemo sve sa njim što je loše. Time ćemo pokazati da smo pravi ljudi, bogoliki ljudi i da ličimo na našega spasitelja, Gospoda Isusa Hrista. Treba također da se sjetimo i da u trenucima našeg stradanja bit će mnogi drugi ljudi koji će nam pomoći da to stradanje bude još veće. Kada smo u nekoj nevelji, naći će se neko ko će nas zadirkivati, neko ko će nas i namjerno ubaciti u tu nevolju. A kakav naš stav treba da bude prema njima? Gospod Isus Hristos nam je dao predivan primjer. On se na krstu razapet pod najvećim mogućim bolovima koje možemo zamisliti, moli Bogu Otcu za one koji su radili upravo taj zločin. Oprosti im Bože, jer ne znaju šta čine. Tako treba i mi u životu, da ne mrzimo one koji nam čine zlo. Pravi hrišćani smo onda kada volimo sve ljude, bez obzira da li nam oni čine zlo ili nam čine dobro. Sveti vladika Nikolaj u jednoj svojoj predivnoj knjizi kaže da ne zna da li su mu veći prijatelji oni koji mu čine dobro ili zlo. Jer on često kaže u toj predivnoj molitvi na jezeru, gonjen od svojih neprijatelja, bježi i traži sigurno skrovište. A to skrovište nalazi upravo pod Božjim šatorom u naručju njegove majke presvete Bogorodice. Kada je Gospod Isus Hristos ispustio svoju dušu, to je bio, kao što rekao smo, petak večer. A subota je bila i ostala do današnjih dana kod nekih Jevreja najznačajnijih dana koji je njima zabranjeno da išta rade. Zbog toga je tadašnji jedan od sveštenika, koji je u isto vrijeme bio i tajni Hristov učenik, Josif iz Arimateje, tražio od Pontija Pilata dozvolu da prije nego što započne subota skine tijelo Gospoda Isusa Hrista sa krsta. Zajedno sa Nikodimom, također jednim tajnim Hristovim učenikom, on ga je obavio u plaštanecu i položio u grob u koji je on za sebe isklesao u jednoj stijeni nedaleko od zidina grada Jerusalima. Hristov boravak u grobu uvijek nas vezuje za veliku subotu, za dan kada je Gospod Isus Hristos boravio u svijetu mrtvih. On, bivajući u isto vrijeme i Bog i čovjek, prošao je i ovu ljudsku sudbinu. Sišao je u same dubine smrti, susreo se sa svim dušama koje su preminule od prvih dana. Tamo je sreo i prve ljude, Adama i Evu, i tu scenu kako Gospod Isus Hristos iz ada za ruku izvlači Adama i Evu često prepoznajemo i kao ikonu vaskrsenja Gospodnjeg. Hristov grob, odnosno ta pećina koja je izdubljena u kamenu, zatvorena je velikim kamenom, ispod nje je postavljena straža koja bi pazila da Hristovi učenici tajno ne odnesu njegovo tijelo, kasnije kažu da je on vaskrcao. Međutim, ni ta straža nije spriječila da se dogodi ono što će obilježiti sljedeću nedjelju koja je pred nama. Praznik Vaskrsenja Gospodnjeg, praznik Hristove pobjede nad smrću, ne samo za sebe, već i za sve ljude koji su živjeli na ovom svijetu od samog početka, kao što rekao smo, od Adama i Eve pa do naših
dana. Velika subota i svaka subota uvijek je dan kada nas crkva podsjeća na još jednu važnu stvar. Sjetimo se i onih naših predaka koji više nisu sa nama. Naših baka, deka, prabaka, pradeka, do svih predaka. Da njih nije bilo, sjetimo se, ne bi ni mi danas bili ovdje. Dakle, mi smo danas ovdje zahvaljujući našim predsima koji su blagodaću Božjom učinili da i mi možemo disati ovaj božanski vazduh i dobijati blagoslov od Boga živeći na ovoj najljepšoj planeti čitavog kosmosa. Sa velikom subotom, draga djeco, mi završavamo priču o ovoj velikoj ili strasnoj sedmici. Ostaje zatvoreno, odnosno još uvijek nije otvoreno, najvažnije poglavlje crkve, Hristovo vaskrsenje. O njemu ćete saznati na sljedećem času, a sada ovoliko. Pozdravljamo vas iz studija Radija Sveti Gore, pozivamo vas da ostanete kod svojih kuća, da slušate sve ove mjere koje nam preporučuju kako bismo zaštitili svoje zdravlje, ali i zdravlje naših starijih ukućana, baka, deka, komšija, bilo koga, svih ljudi. Poslušajmo sve te mjere i provedimo ovo vrijeme vršeći sve svoje obaveze, uzrastajući u svetim vrlinama, moleći se Bogu i čitajući, gledajući, interesujući se upravo za ove teme koje će nam uslijediti. Ovaj čas, kao i svaki čas, završit ćemo molitvom Presvetoj Bogorodici. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Bogorodice, Djevo, raduj se, blagodatna Marijo, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših. Amin. Vjeronauka, to je prava nauka. Govori Gospode, sluga tvoj te sluša. Dragi drugari, iako ne možemo da idemo na vjeronauku, vjeronauka dolazi nama, u naše domove. Tebe, samo tebe, žena mu je duša. Zato pratite nastavu na internetu, gledajte časove koje su za vas pripremili vaši sveštenici i vjeroučitelji. Slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Vjeronauka u kući. Vjeronauka u kući.